Nandam chion ha mo thong hi kulang nga Dipa ni ruk thong pang thar ngai ti ding in kanin som than na mai mun thabor kasi SSPC ni ramkhil thongla mi nu zani som ruk ling an thla na na in ha kha thong in I ramkhil thongla mi nu pathum chu an thla ri na lo SSPC ni member ram thong in hlei khat a thong an thlak mi na ramkhil thongla na chung in mi nu zani som ruk ria chu October kul la seri a khan SSPC ni an thla than sang na I chiram kole pi ha kha khopi thong in a thong thlak atong mi ramkhil thongtla pathum zong thla ve ding a an min cha zin a talna in an thari na lo kong ramkhil thongtla na konglam angal mi ni lungmali phosa an chim SSPC ral kap ni an thla than mi na ramkhil thongtla mi nong zanhi somruk re chunga hin atam deuh chu dan tatnak upadi dal zanga panga e in thong an thlak mi na an si I bian kia piang mi nga nisan atin sang ruang a an tha than ha hi asi suban tuk thiam in ha kha khopi thong in ram khio thong tla minung pathum zong tha than ding a an min cha zin a tal ve kauna in an thlari na lo tia ram khio thong tla na konglam angal mi sin in kan thai ram khio thong tla na konglam angal I min lang tar adu lo mi ha kha khopi upa pakhat ni chun ha kha thong ina hin ramkhil thong tla minung pa ruk thong thlak an tong chu chung a minung pathum chu thla than na ding in an min cha zin a tal ve asina in an thari na lo a foinak in kan chima chun SSPC tonglo ngai tu pol ni becha nak to apiak ri na lo chingram chawza chungdal CDF kha ni ha kha khopi thong in an ka hnuwa khan ramkhil thongtla minung paruk long an tang sang I adang chu an chan chho kho di ma tia lungmali phosa achim chuban tuk thiam in sagai ram than kali khopi mole thong in a thong thlaka tong mi na chung in ramkhil thongtla nu panga chu SSPC ral kap ni November kul seri zinga khan luatnak an pek na kong ramkhil thongtla na konglam angal mi ni Chewol media a an chimve SSPC ral kap ni sham in nol ngai nak an lak nu aliam chia thongni kul khat kum in dan tat nak ubadi dal zanga panga e in thong thak atong mi na le azam mi na ti in an dilak fon mi nung thong riat leng chu luat nak an pek chang na I an sual an ngai thiam chang na kong SSPC ral kap ni November kul ruk a an rak than Falampeng sumsang khwa a SSPC ni Y12 vanlong in bompakul ling an thak chiaram falampeng sumsang khulun li khuthar a SSPC ralgap ni December ni nga chunno a khan Y12 vanlong in bompakul shong an thak kong tol chumi na sim in kan thai sumsang khwa mi pakhat ni chunno a khan SSPC ralgap ni Y12 vanlong in bompakul shong an rak thak tol chumi na chu a hin nak min pol in kan zam na cha a in nak liam mi le liam ma tur mi kanum sholo khwa kan chu atak di cha a hin in lo rok mi kong tu chu kan hal khawri lo tia lungmali phosa achim Webola khopi in falam khopi lei a ralam sial mi SSPC ral ka pol hi falam peng sumsang khopong kam an phan chang I sumsang khwa in lai zau lungpi khwa in falam khopi lei apan khawmi an si SSPC ral ka pol ni atu bantuk in malam man sir ronga hin sumsang khwa le apong kam khwa mi na chu ahim nak mun kol in anzam na I tam deuh hi ha kha khopi lei a anzam tia tol chumi na sin in kan thai Churam a kumdang nak in being a ching mi zatwa kul rup in ankar donzang peng a aching mi an tam khun Churam a kumdang nak in being a ching mi zatwa kul rup in an tam deuh I bing chin nak hun atam deuh chu chi kha le donzang param chunga hin asi tia tol chumi ni lungmali phosa an chim hi kong he petlai in
United Nations Office on Drug and Crime UNODC zong ni tu kum thong ni kulanga chu kumdang nak in chiram a bing a ching mi zatua kula ruk in ankar memoram huap in tua ka chun kumdang nak in bing a ching mi zatua klaisari in antam deuh chang aliam chia thong ni kulali kuma khan chiram chung a bing chin nak mun area thong som li thong nga a I tu kum a thong ni kulanga kuma chun bing chin nak mun area thong som nga thong thum zakhat a tia December ni thum a an than bing a ching mi pol ni bing an chin nak in an miak mi tangka zat hi kum khat a singzat hi in zarukar si I kum fatin an hu peng tia bing a ching mi cheu khasin in kan thai chi khang ram I bing a ching mi pakhat ni chun rama boi ruang a pachom nak rian a har I atu bantuk in bing kan chin ha hi asi SSPC chawza ni hin pachomnak rian adang kan tok tan piak ha se lo bing chin hi chu kan ngol kau ha ta chun nak a setir zot khal nak le chin thak nak ti bantuk pol zong phungning te in rakan tok tan piak ha se lo bing chin hi chu kan ngol shum shum kau lai bing chin hi chu thil thalo asi ti zong kan hal tuk pe kau na in pachom nak rian dang kan hal lo cha a kan chin hi asi kau tia longmali phosa achim chiram chung a atu bantuk in pingchin nak hun dum lo atwa mi antam chin langmang ruang a hin ramin pa na zong atu swante kho mi na asi tia United Nations Office on Drug and Crime UNODC ni an than mi a an lak der haka kopi a non CDM pole razam cheu khat ni vot an chak choma chang chiram khole pi haka kopi a Sham in nol ngai nak ala tu SSPC ral kap ni aralai mi December kulariat ni thok in dautla lo thim nak tu an tip mi cha a ahan kan in vote an thak tar chang ha I SSPC ral kap kutpang rian tuan non CDM pol le ral jam cheu khat ni vote an thak chaw ma chang kong pol chung mi le thonglak nak shampi ni December ni nga a fetar in an chim SSPC ral kap ni December ni khathok in vote an thak tar chang ha I SSPC ral kap kutpang rian tuan non CDM pol le rajam cheu khat ni vote an thak choma chang vote an thak nak mun hi ha kha khopi immigration Zinglei Thawngchimnak sang I a ummi MCA sung a ti in mun hi a asi vote an thak a hin vote khat thak a abu in an thla na lo minung tlong palte te in immigration Zinglei Thawngchimnak sang I a ummi MCA zung a an vakal I an thlak hi asi tia wal chung mi cheu khat le thonglak nak shampi ni chun lungmali phosa an chim SSPC ral kap ni dawtla lo thim nak tu an tim mi chu aralai mi December kulariat in thok an tim I avoi khat nak hi ha khali tidim khopi a tu an tim cha a atu hi alhan kan in vote an thlak tar ngai chang na chunhu a avoi hi nak thim nak chu falam tonjang le thantlang khopi a tu an tim kong SSPC election commission ni an that na in chiram thlang lei palawa matupi complete le minde peng chunga chun thim nak tua an tim lo kong SSPC election commission ni an that mi in thai si atu bantuk in SSPC ral kap ni bautla lo thim nak tuan tim mi chu chiam tlai phu di lak le Myanmar ram dau thlen nak chiam tlai phu di lak ni an dau kal kong le mizapi ni SSPC ral kap tu tip mi dautla lo thim nak a itar tum lo ding in chathan an rak chua chang Malaysia a chin mi zale somli lengtal in Myanmar ram mi somsari de sakhat chung a tlai an tong Malaysia ram a alwan chia November tla chung longa khan chin mi zale somli lengtal in Myanmar ram mi zaruk somkwa thum tlai an ton kong Malaysia Myanmar Association MMA in Tuamwa ngai tu ni December ni nga a an chim alwan chia November tla chung longa khan Myanmar ram mi tlai atong mi hi menu zaruk somkwa thum an si chu chung a chin mi in menu zale somni leng anital sai an ton nak a ruang bik chu phungning lo in
Malaysia ram I a mi an si cha a si Malaysia nol ngei tu pol ni an tlai mi hna chunga him thla than mi zeima zat song an an thla than lo mi hna hi chu Myanmar ram lei a kwat than an si te ko lai ti in kan zung tia Malaysia Myanmar Association MMA in tongwang ngei tu salai yomang ni lungmali phosa achim atu bantuk in tlai an tontik a haratong mi hna bichai zung a bichai atong mi shini kong a haratong mi thongtla hna vaton ding a haratong mi hna le immigration zung I rian tuan tu hna vaton adu mi pau ni kan sin a bom na kan hal kho tia Malaysia Myanmar Association MMA ni an than Salai Joshua Vanchu Aralai mi December ni seri a UFC Flyweight World Champion Alexandre Pantoja he ani chwalai chinmi now UFC fighter Salai Joshua Vanchu Myanmar chan in Aralai mi thongni kulanga December ni seri zarpeni akhin UFC Flyweight World Champion asimi Brazil fighter Alexandre Pantoja he ani chwalai tia UFC ni phungning te in an than chang UFC fighter Salai Joshua Vanchu Alwanchia Juni Kuleni Twajing a Twa mi UFC Zathum Thai Seri Zanglan ta chalnak a khan UFC flyweight e ranking number pakhatnak a ummi American fighter Brandon Royval ateicha a UFC flyweight e ranking number pakhatnak a chunho a UFC flyweight World Champion asimi Alexandre Pantoja he World Champion Taisom ani chu lai tia kan thai kumsom thum panga asimi Alexandre Pantoja chu World Champion Taisom boili tiang aben hin ko chang I avoi nga nak a salai Joshua Van he ani chat lai kumkul le kumthum asimi salai Joshua Van chu UFC a voi kwa a chal chang I voi ria tei nak a mu voi khat asung chupin a zanglan te chalnak I voi hai seri a chal chung a voi hai nga tei nak a mu I voi ni asung tia kan thai Miawadi peng ka dau nak I hriamngan an ka mi ruang a Thailand ram mi pakhat hliam hma fak ngai atwar karan ramkul Miawadi peng min lapang khopong a SSPC ral kaple Karen National Liberation Army KNLA kar a ka dau nak fak ngai I Myanmar ram lei in an ka mi hriamngan ruang a Thailand ram mi pakhat ni hliam hma fak ngai atwar kong Thailand Myanmar ri ka dau nak thonglak nak shrampi ni an chim December ni nga Zinglei Thawngchimnak lam hei khatle somni shonga khan Mila pang khopong a SSPC ral kaple KNLA kar a ka dau nak fa ngai in achuak I Myanmar lei a an ka mi hriamngan chu Thailand ram chung a tla in puake nak achua ruang a ama umnak in I a choma ko mi Thailand ram mi komupa pakhat ni tiamma fa ngai atuar tia thai si aliam ha afa ngai ti in kan thai Thailand ral kapli Thailand nol ngei tu pol song tiam ha atuar mi Thailand ram mi pa pakhat ina chun an vakal shangman kuan atlak nak shrong zong zo fal nak an vatua di I hi kong he pe lai in Thailand nol ngei tu pol ni a her ning in malak ani tim tia Thailand Myanmar ram ri ka dau nak thonglang nak shampi ni chun an chim chuban tuk thiam in December ni khat za chimia lam pakwali somthunga zonga khan Myanmar ram lei in an ka mi kon phang chu Thailand ram me sau khopi a atla I kumsom ruk pasari asemi Thailand ram mi nu pakhat ni hliam ha atwar mi Thailand ram mi nu pakhat chu Thailand nol ngei tu pol ni me sau si zung a an kalpi tia Thailand Myanmar ram ri ka dau nak thonglang nak shampi ni chun hatit media a an chim Hopon peng from ka dau nak a ral boi chiu khatau in SSPC ral ka play ruk an thi karan ram ko hopon peng kom chung a aluan chia November hi chung longa khan ka dau nak boi zale pali a chuak I ral boi chiu khatau in SSPC ral ka play ruk an thi kom
Foreign National Union Kien Yuni December nga Inthan Alwan siya November ni Kat in Listen Tintianga Kan Kien will Brigade Pangak Mariam Asimi Tapong Plantation SSPC Ralgable Foreign National Liberation Army KNLA Tangtip Nakal Kadaw na Voizale Pali at Shwak Sukadaw na General Boychuk Kataw in SSPC Ralgable Ru NTE Captain pakhatli ralbo chukhatal in minong zale pangani fiampan tuar chupin SSPC ralgatni kapon pengkom chung a umni dol chungmi na umna khopol drone in voice survey patuk nagvanlong in bulhengali zale kul shama in voikul le voidi tiang kadaw na pintua Wal chungmi pathumni tiamman tuar tia khen yuni anlaktar Subantuk Chiam in Aluancia October Chunzang Khan, Pupun Pengkom Chung SSPC Ralgable, Current National Liberation Army, KNLA Dangti Punhakar Kadaw na Vizale Kulakhat Chua Battalion Commander Pakhat Captain Pakhat in SSPC Ralgab Somthumli Antipin Minung Somsari Korea Fiampan Dual Tia, Current National Ken Yuni Anthony in Thai C. Shibobeng SSPC ni Bomantlak kumsari ngak siya pakhatal in tol sumi pathum annun nak aliam sagay ramchan Shibobeng titsuping kwa SSPC oral kap ni oral tungnak vanlong in Bomantlak ruang kumsari ngak chanu pakhatal in tol sumi pathum annun nak aliam kong Wallet Informational Network in Jumbo Way to ni Anshim December ni nga Zinglei Thawngchimnak pakhatlai kwa shonga khan Shwebo peng ni chwalai mun ummi ti choping khwa dada u vanlong bol in akai mi SSPC Ralkap Raltuk nak vanlong pakhatni pangzan hi soma bom panni an thak ruang ma winle twing kumsari komya tu wing kumsom thum pangale ma meluan tu kumsom thum pangati in tol chungmi pathum annun nak aliam minung panhi ni hliam man tuar chun umnak in panga song ajok tia wallet informational network tomba mai tu hasin in thai si chubantuk chiam in December nen hi zonga khan wallet peng namo u khwa dada u banlong bol in akai mi SSPC ralka braltuk nak vanlong pakhat ni pangzan hi soma bompani an thak ruang chungkhar khat khosa asimi na Koshain ko kumkulle kumnga masumia ling kumkulle kumli maswe pongsan kumni kumang mawing kumkulle kumkhatle koyanai wing kumsomni ti in minung panga annunnak aliam tia thai si Pakho ku ramri ka daw na ka SSPC thile liam tuar antam tlai atong mi tol chungmi panni an san chu kho na magwe ram chan pakho ku le mi peng ramri kalam sial mi SSPC ral ka pol ni ani chit mi moto pakhachu tol chung sham tlai tang ti phunha ni bompo no in an ka cha SSPC ral kap athimi le hliamma tuar mi antam ngai SSPC ral kap ni antlai mi na tol chungmi panni zong an san chwa kho na kong kama muram dau thanna shramtlai phukom in tombo ngei tu ni zan December ni nga anchim December ni li khan nyangchi pingkhwa ummi pyoso thi sakhan phong Kalam Xiaomi SSPC Ralka Polni Anichit ni Moto Pakhachu Kama Defense Force KMDF Magwe PDF Mepaka Phali Tol Chung Shem Tlai Tang Tripuna ni Anrakbo Na Hompo No in Anka Na Cha SSPC Ralka Polchu Lamkam Anmoto Kaltak in Anzam Na SSPC Ralkap ni Antlai Mi Na Kama Khopi number Pathum Sang Tual chungmi panni zong tangti phunha ni an chan chwa kho na tia thai si chupin December ni li thiama khan pakho ku pengkom chung ralam sialmi SSPC ralka pol chu kama defense force KMDF magwe PDF me paka phali tual chung shem tlai tangti phunha ni bompo no in kan ka na
SSPC ral kap lei im athi mi le hliam ma atur mi an tam ngai pin a mun ma thim fal na kan to leo a SSPC ral kap athi mi ruak pakhat le shamngan portal in SSPC ral kap ni an zam tak mi shem nam tam ngai song changchi phunha ni kan lak chi kho tia kama hmuram dau thlan nak shem tai phukom in tuam wang wei tu ni chun an chim Losing kan Thawngchimnak chu ma vial in kan doctor ri lai lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe ro kan to piak cheu ding in kan in som ha